rwa shampiyona y'u Rwanda. Muri iyo mikino 8 yose, imikino 5 yose yabereye kuri Kigali Pele Stadium. Kuwa gatandatu ku isaha saa 12 ikipe ya Kiyovu Sport yari yakira ikipe ya Rayon Sport mu mukino w'amateka. Nyuma ya APR FC ifite ibikombe byinshi bya shampiyona y'u Rwanda 22, hakurikiraho ikipe ya Rayon Sport ifite ibikombe 9 ndetse na Kiyovu Sport ifite ibikombe 5. Aya makipe kandi ahurira kuba aramwe mu makipe yashinzwe imbere y'andi yose mu Rwanda. Robertinho Goncalves de Carmo wa Rayon Sport yari yabanje Selimani Dafe mu kibuga mwagati, bakaba ari wo mukino wa mbere wa shampiyona y'u Rwanda yari agiye gukina. Nyuma yaho yakina umukino wo mu gikombe cy'amahoro batsinda ikipe ya Rutsiro Football Club. Mbere y'uko umukino utangira hafashwe umunota umwe wo kwibuka Harerimana Aziz wari umufana ukomeye wa Kiyovu Sport uheruka kwitaba Imana. Rayon Sport yari yagaruye umunyafurika y'Epfo Ayobanga Rebitsa uherukaga gutandukana nayo nyuma yo kutishimira umushahara yahembwaga, aho Rayon Sport yemeye kuzajya imuhemba $1,500 cy'idolari. Umukino waratangiye ariko ntabwo byatinze Rayon Sport ngo itangire yigaragaza. Ku minota 18 Rayon Sport yabonye uburyo bwo gufungura amazamu ku ruhande rwa Kevin Muhire mu mupira yinjiranye ibumoso, ageze mu rubuga rw'amahina ateye shoti rikomeye rikorwamo na Ishimwe Patrick. Ku minota 24 Rayon Sport yafunguye amazamu ku gitego cyinjijwe na Forunganye wuzuzaga ibitego 12 muri shampiyona y'u Rwanda. Attention Berizo! Umupira mwiza Kevin Muhire yaramuhaye ukaba umupira wa 11 yaratanze uvuyemo igitego muri uyu mwaka w'imikino. Nyuma yo gutsindwa igitego ikipe ya Kiyovu Sport yagarutse mu mukino itangira gusatira ikipe ya Rayon Sport binyuze ku ruhande rwayo rw'ibumoso. Ku minota 31 umutoza wa Kiyovu Sport Marcel yakoze impinduka zihuse, akuramo Twahirwa Olivier asimburwa na Tabo Tegla Crespo umuhungu wa nyakwigendera Patrick Mafisango. Nyuma y'iminota 4 gusa Kiyovu Sport yishyiye igitego cyatsinzwe na kapiteni Masengo Tanseri nyuma yo gucenga myugariro Yusu Dianye ari umunyezamu Kadime Ndiaye wari ku giti kizamu cya mbere. Umupira ujya mu rucunduro. Igice cya mbere cyarangiye amakipe yombi anganyije igitego 1-1. Mu gice cya kabiri Kiyovu Sport yagarukanye imbaraga ikomeza gusatiriza mu rya Rayon Sport, harimo uburyo bwabonetse ku minota 49 umupira Masengo Tanseri yacomekeye Ishimwe Keve ashatse kuri umunyezamu Kadime Ndiaye bugingo akima umupira ushyira muri corner. Ku minota 60 aya makipe yombi yakoze impinduka. Kiyovu Sport yakuyemo Mutunzi Dasi asimburwa na Ishimwe Keve, naho Mugisha Desire asimburwa na Mugenzi Cedric. Ku ruhande rwa Rayon Sport nayo yakoze impinduka, Iragwa Haji na Rukunda Abdurrahman basimbura Aziz Basani ndetse na Ishimwe Festo. Ku minota 68 Rayon Sport yatsinze igitego cya kabiri. Igitego cyatsinzwe na Iragwa Haji ku ishoti rikomeye yatereye kure ahagana ku murongo w'urubuga rw'amahina. Umupira yarahawe na Forunganye. Umukino urangiye Rayon Sport itsinze ikipe ya Kiyovu Sport ibitego 2-1. Ikipe ya Rayon Sport kuri icyo gihe yasubijemo ikinyuranyo cy'amanota 6 hagati yayo na APR FC iri ku mwanya wa kabiri. Byari byishimo bisendereye ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Kiyovu Sport ahubwo nyitsinze bike sibyo. Kiyovu Sport ni umwanzi wacu kuva na kera rwose. Kiyovu turayanga ariko twebwe abari icyo twishima, turashaka shampiyona tukayitwara mu kiye batumurusha amanota menshi. Impamvu Kiyovu yatugoye yari derby rero bisaba imbaraga nyinshi. Derby n'ubwo ikipe ari ku mwanya wa nyuma iraza igake. Aho hari kuwa gatandatu ku cyumweru ku isaha saa 12 kuri stade ya Kigali Pele Stadium kandi ikipe ya APR FC yari yakira ikipe ya AS Kigali. Yari APR FC iziko Rayon Sport yamaze kwishyiramo ikinyuranyo cy'amanota 6. Nta kosa bagombaga gukora kuri uyu mukino nyuma yo mu gikombe cy'amahoro bari banganyije n'ikipe ya Musanze ubusa ku busa. Darikonovic yongeye kubanza mu kibuga batatu beza bibasatira, Hakim Kiwanuka, Denis Omedi ndetse na Jibril Watara. Umukino mu gutangira ntabwo byigize byorohera ikipe ya APR FC kwisanga mu kibuga, ariko uko iminota yagendaga yiyongera APR FC yisangaga mu kibuga.
Iminota 45 amakipe yombi yarasateranye ku mpande zombi, ariko kubona igitego bikanga. Byatumye iminota 45 igice cya mbere irangira amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Igice cya kabiri cyatangiye n'ubundi amakipe yombi asaterana, byatumye ku minota 36 APR FC ifungura amazamu ubwo Djibril Ouattara yatsindaga igitego cy'umutwe ku mupira wari uvuye muri corner. Izamuro Ibyishimo by'abakunzi ba APR FC bari bari mu bicu ntabwo byigeze biramba, kuko ku minota 78 yabivuze Ozi yashatse kuri umunyezamu Pavel Nzira wari wasohotse, umupira uhurerana Byiringiro Gilbert aritsinda. APR FC ibintu byari bimaze kuzamba, yahise itangira gushakisha uburyo yabona igitego cy'intsinzi, ariko iminota 90 yarangiye APR FC yari yabona igitego. Kongeyeho iminota 5 maze ku munota wa gatatu w'inyongera ubwo Ruboneka Jean Bosco yahinduraga umupira mu izamu, ugasanga Mamudusi wari winjiye mu kibuga asimbuye akawutanga acuzuze Aime Gaël akawushyira mu rucundura. APR FC igatsinda igitego cyayo cya kabiri. Umukino warangiye ikipe ya APR FC itsinze ikipe ya AS Kigali ibitego 2-1. Byari ibyishimo byinshi ku bakunzi b'ikipe ya APR FC kuko ikipe yabo yari yongeye kugabanya amanota ari hagati yayo na Rayon Sport. Turishimye byatanye. Mamadou Sinaga ari umukinnyi ugomba kwicara. Twebwe iyi champion hasigaye 3 kuri mukeba, tuzagira dutya. Ariko na Vici we ati ndacyafite amarangamutima menshi kuba nagera n'icyo mvuga ntabwo byoroshye kuri uyu mukino urangiye. Wari umukino wa gatatu tumaze gutsinda ikipe ya AS Kigali muri uyu mwaka. Iyo mikino yose 3 twarayitsinze. Twari tubizi ko uyu mukino uza kuba utandukanye n'indi yose twakinnye ibiri ya mbere. Twari tuzi kugoye cyane uza kudukomerera kuko ntabwo biba byoroshye kubona intsinzi zingana gutya mu mwaka umwe ku ikipe imwe ukayitsinda inshuro 3. By'umwihariko murabizi mu myaka 6 yari ishize ntabwo APR FC yari yagize itsinda AS Kigali. Rero birangiye dutsinze uyu mukino tubonye n'amanota 3 yari ingenzi kuri twebwe. Tugiye gukomeza duhangane mu yindi mikino dufite ngo dukomeze twegera ikipe ya Rayon Sport. Next rounds to be close to Rayon.